Amerika, Korea y'Epfo n'Ubuyapani byafatiye ibihano Korea ya Ruguru nyuma y'uko Pyongyang yongereye ingufu mu kongera intwaro za kirimbuzi na gahunda zo gukora misiri. Ego koko birashoboka ko hari ubwa mbere ubonye video zacu byabyiza ukanze subscribe yo kamanuka gato kakana no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze. Kuri wa gatanu abayobozi benshi bo muri Korea ya Ruguru bakaba bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo nyuma y'igeragezwa rya misile ya plastic yambukiranya imigabane riherutse gukorwa na Korea ya Ruguru mu kwezi gushize. Urwego rushinzwe ubutunzi bwa Amerika rwafatiye ibihano abagize komite nkuru y'ishyaka ry'abakozi. Abantu bavuzwe muri ibi bihano barimo John wa kabiri Ho na Eugene, umuyobozi n'umuyobozi wungirije w'ishyaka ry'abakozi muri Korea, hamwe n'undi uri mu bagize komite nkuru Kim Soo-ji. Umutungo wari wo wose aba bayobozi batatu bafite muri Amerika uzafatirwa kandi bazabuzwa gukora ubucuruzi ubwo aribwo bwose. Washington yashinje abo batatu ko bagira uruhare runini muri gahunda z'intwaro za Korea ya Ruguru, nk'uko inkuru dukesha Deutsche Welle ikomeza kugenda ibivuga. Bose uko ari batatu bari basanzwe barafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi muri Mata. Nyuma gato ya Amerika, Korea y'Epfo nayo yatangaje ingamba zayo ko yavuze abantu 8 n'imiryango 7. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuyapani nayo yavuze amazina 3 y'ibigo n'umuntu umwe mu bihano bishya.